ukava isantre ya Minembwe aho bita Madegu ugakomeza ukazamuka neza ukagera mu Karingi ukinjira mu bisambu byari byaribagiranye byarabaye urubobi nta wari ukibicamo abantu bari basigaye bahunga bakaza banyurira za doko nabo bagahura n'ibindi bitari byiza ariko ubu twatuvugana bya bisambu abaturage bakaba basigaye babiraramo barara mu nzu ugakomeza ukageza neza hariya mu Mikeke. Shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 Joshua Entertainment Rugenza TV Joshua TV1 mweri wa mahoro mwaramutse amahoro plito ni mu gitondo c'itariki 7 umwaka kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 ubwo tuvyukiye mu makuru yacu ya mu gitondo cuno munsi ariko nkaba ntarije nyine muri studio za Mibunda TV1 nkaba ndi kumwe na mugenzi wa Janga umunyamakuru uherutse kubona igikombe yego c'umunyamakuru mwiza ngo wakoze cyane iki gikombe ni cyacu urabona wawa no kuba dukurikiye bavyumve yego nta munsi n'umwe ngewe ndicira mvuge ngo iki gikombe ngo nicanje nyine yego iki gikombe ndakibaramo Joshua 100% yego ndakikubaramo 100% ndacibaramo 100% yego kubera kuko wenda ababiduhaye barashobora kuba barasibuye gusizina ariko aza team kini gikombe cha team kuko nibindi turacabitwara n'ubundi aza team yego ico niko kimeze kuba dukurikiranye hirya no hino yambu mumeze muteyema abaho bwije n'abahukeye nta kindi tubasaba ni subscribe ni kuri Joshua Entertainment Mibunda TV1 nanje kuri Rugenza TV ndetse na Joshua TV1 aho wose muzoza mudukurikirana ndagira ngo mbwira abadukurikirana hirya no hino mwe mudukunda 5 nuzoza ukunda umuntu ntukabimubwira gusa mu majambo uzumubwira no ku kanyenyeri gusya wamutikinga bireme rero tutaraje amakuru yacu reka tubanze twamamaze ubwo muri Amerika begereje igihe c'umusoro ico bita amataxe return hakaba hari umukobwa witwa Sandra Alexandra Jolie utuye muri Phoenix Arizona akaba afite company ifasha abantu kudeklara amataxe yabo gutunganya amataxe yabo kuko abantu bose ntago babizi hari abashite bagashikira muri company ntibamenye uburyo bizabikorwa n'uburyo n'amafomu ko bayuzuza kugira ngo bazabashe kubona amataxe yabo bakoreye umwaka muzima rero umuntu wese uri muri Amerika aho waba uri hose Jolie Alexandra ashobora kugufasha kugira ngo taxe zawe zose uko impapuro muzuza uko mubideklara none ukuvuga ngo muhamagare umugane aragutunganyiriza byose yambu mwe mudukunda hirya no hino ariko cyane abari muri Amerika mushoje muhishiwe abari barabuse umuhanga cyane bigatinda kubijanye na maritan tax mu gihugu ca Amerika ubu twatuvugana akaba hari umwana w'umukobwa bita Alexandra Jolie umwana w'umutima mwiza ukwasa no ku mutima tukaba dusaba ngo mu mugane rwose umwana w'umukobwa hagurukanye gusangira n'ubwoko umugwana ashaka kamirifu aho yasangiye n'abapfakazi n'imfubyi tariki 30 z'ukwezi kwa 12 2025 akaba n'ubu twatuvugana muri Amerika ari naho ahakora iby'ubutwari kuri benshi batazi n'ubundi biriya bya maritan taxi ni byinshi ni company nziza cyane irimo ibintu byose wokenera aho muzomubonera kugiye kandi akaba service itaziraho ivumbi service yujuje ubuziranenge twaba dusaba abatuye Amerika rero mwari mushonje mushiwe ni mugane Sandra Jolie azobakorera byinshi kandi byiza ku giciro ciza aho adahenda ahenda murakoze twakwinjira amakuru yacu Rwanda munyamakuru umuntu wese uzakenera contact ziwe azaduhamagare yahamagara Mibunda TV1 yahamagara Rugenza TV yahamagara Joshua Entertainment ukeneye wandike muri comment nimukene namba yiwe utwandikire muri inbox ukanze yara kuri Mibunda TV urahita ubona nimero yacu hasi utwandikire hanyuma tuguheze nimero yiziwe tuguhuze nawe hanyuma mudiringe nawe ico tuzi neza nuko ibiciro byiwe binogeye umutima
ntabwo ari bijya biciro uzutekereza wiciye ukikanga no aca amafaranga nkarya wota nturuhe ugira ni makeya ariko kandi arahenda ntabwo ahenda. Bwana Rugenza, yego amakuru yacu turaza kuyahera mu misozi miremire, yego aho kuva mu Rugezi kugera mu Rurambo ari amahoro. Breaking news mu nda y'isi, amakuru y'ukuri nuko ubu twatuvugana muri studio zacu tubibutse kuri kubanga bw'ibyuma ni Joshua Entertainment naje kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1. Amakuru y'ukuri yizewe nuko kuva mu Rugezi ukagera mu Minembwe centre ngo baba basinzira n'ubundi ibitotsi ngo by'umukondora juse, ukava isantre ya Minembwe aho bita Madegu ugakomeza ukazamuka neza ukagera mu Karingi ukinjira mu bisambu byari byaribagiranye byarabaye urubobi nta waruka ibicamo. Abantu bari basigaye bahunga bakaza banyurira za Doko nabo bagahura n'ibindi bitari byiza, ariko ubu twatuvugana bya bisambu abaturage bakaba basigaye babiraramo ngo babarara mu nzu ugakomeza ukageza neza hariya mu Mikeke. Turashimira FCM Ventura n'amaduwi murenge n'ukuri aya makuru ni meza. Hari umuntu wanditse none mu gitondo haravuga ngo ariko makuru y'umuti ngo ariko makuru yo gushima ko yacora amahoro ngo ariko ni meza n'ukuri abantu bose banezezwe n'ico. Umva nkubwire umuntu udakunda ubu nyine ngo umuntu karanyura hano karanyura mu Gahwera akika hano mu Rugabano kwa Kamushoshi kwa Revera Kamushoshi na Muzehe Byashoni hakika muri ruzi muri Rugabano hagakuka hakurya hagashingwa turonge hakarenga hano kunani hano ku murambi wabikuba akarenga hejuru akagenda azazanyamara akarenga neza no kwitara n'amahoro. Yaca hano mu Duhoko aho urukano hano mu Igasiro hano kwa Mporwiki aho urukano kwa Muguru kwa Munganga aho hose nihe n'amahoro. Ashinga izira mu bisamba karenga mu Mikenke hano kwa Misago ayo n'amahoro. Aca hirya karenga hari azarwitsa nkuku n'amahoro. Nukuvuga ngo igihugu ko kiratemba amahoro waca hepfo waca mu Mibunda waca mu Turambo warenga mu Gipupu ni kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Iwacu Imana yatugiriye neza. Turashimira Intare za Saramba, turashimira amaduwi y'Umurenge, twigwaneho AFCM 23 MRDP bahagurutse kugwanira ubwoko. Ubu twatuvugana abaturage ba Minembwe na Mikenke aho twari twasigarijwe twahawe kaviyu iwacu twasigarijwe mu kobo kamwe ya masamiro 72 ya Munigatama. None ubu nyine tukaba twaturya mu mukondora jose tuzamure Yesu w'i Nazareti icubahiro. Ariko hano kwisi tugashimira FCM 23 ni Intare za Saramba n'amaduwi y'Umurenge gira gucya amaduwi Intare za Saramba. Nukuvuga ngo ubu twatuvugana guhera mu Mikenke ukamugenda moya mbiri ukinjira hariya kuri Gwerera ukamanuka mu Mikarati ukazamuka ukarenga za Karumyo ukinjira muri Nuza hariya za Kamombo ukazamuka ukarenga ukagera za Kangwe ukinjira ukagera yo mu Bijombo ukamuzamuka Kanangananga za Kanangananga ukarenga kwa Mudagiri ugakomeza intuza yose ukarenga kwa Kabarure hano mu Canzovu ukarenga mugatanga kuri Mundamo kwa Mutanga wanyura hano mwishenge ukazamuka ukarengera makuru ni meza bacu mwishenge wika hasi ukambuka hakurya mu Rubibi kwa Mushapa wika ukambuka hakurya kwa Ntagora wazamuka ukaburenze kwa Nyabaharira neza wika hasi ukaburenze kwa Muzehe Mushabizi hariya mu Marungu. Ubu ngubu hose ko barashima Imana ya Isirayeli. Imana ihimbazwe. Nawe niba kubaza kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza. Imana ya Isirayeli itaremeye ubwoko bw'Abanyamurenge burya ibijavu mu minsi mikuru. Bariye ibijavu mbese ibijavu abana bavuke mu mabarabara bayabimenye. Abana babyeyi turabasaba ngo abana mugende makure kuri za katuni baza bareba amakuru ya Joshua Entertainment bareba ya Rugenza TV bareba ya Mibunda TV1
bamenya amakuru y'iwacu. Turuzona ningeze wagera mu marungu ukika hasi mu gitembe kwa Nyabusambo, wambuka hakurya kuri Rusizi ukagera kwa muzehe muyehe Revera Muyehe wa Katesi, wambuka hakurya ukagera kwa muzehe Ndategwa Mandevu shefu wa Karakarere, waca hakurya ukaja kwa Kagiriro ukarenga kwa Semukambirwa hariya kunani kwiremezo, ugaterera neza ukarenga neza hehe kuri za Gitavi, ukarenga hakurya ugakuka ukaja za Kabembwe ukagera mu itongo ryo kwa Musiribanyi, uzagenda hehe Kaziba, aho namahoro ukinjira za Gashamasi, aho ni Gashama twatambutse tugeze kwa Musiribanyi uko nguko akarere kose turakavuze ntaho tudasise. Nukuvuga ngo tuvuze uruhande rwa twagaruka hakuno twari guhita tuhera zabuho, ariko kubera ko amakuru yacu arakagenda kagaruka turayabageza ngayo nguko uko byifashe. Breaking news mu ndahise amakuru y'ukuri nuko nyine twatuvugana hariya i Burundi abaturage b'abakongomani barimo ababembe n'abapfurero n'abanyintu n'abasharishari bakaba ngo bari mu mazabira, aho ngo bamwe babicwa n'inzara abandi babuze iyo berekeza, kandi ngo ko barabiterwa n'uwo bita Semadari, n'uwo bita na Ruvumbu, n'uwo bita Bitakwira, n'uwo bita Andre bya Dunia, ngo nibo bagiye basensibiliza abaturage bababesha ngo FCM 23 ngo nabagome nabicanyi, ngo nibabageraho bazobamara, ariko ngo abasigaye ngo bagenda babahamagara bababwira ati no nta makuru mufite, tahubwo abantu bafite amahoro ari mu Imana ni FCM 23 twirwaneho. Nukuvuga biriya babonye ni imbuto z'ibyo bateye, bafasha abaturage bababibamwe urwango n'amacakubiri, babizeza ko umunsi umwe bazaba muri Kongo nta munyamurengo uhari, nta mututsi uri muri kariya karere, ariko bibagirwa ko twahisanze twese. Bamaze kwakira uriya mwuka banyaga inka zacu barazirya, bica abantu bacu barabarya babarya bunyamaswa, biriya bahaye bahunga ziriya nka muhaye ubona ni abantu bo mu Rusenda bariye Kaminzobe, nibo bari hariya, ni abantu bari hari Buvira aho bari ko bica abantu bari hano muri hano ku Mutarure, barimo bafata abana b'abahungu bicaye ku Mutarure hanze bakabafata bakabatwara bakagenda Centras bakabica. Noneho bamaze kumenya ko amadubu abegereje, bariya babateye ubwango, ariko tutibagiwe muri abo bose bavuga bashiremo Levis Rukema wigeze kuja kuri social media aravuga ngo arakangurira ngo abazalendo ngo nabarya bageze bita ngo na groupe arme ngo bahaguruka ngo barwanye umwanzi, kandi umwanzi yavugaga n'abatutsi bo muri Sud Kivu na Nord, abanyamurenge n'abatutsi bo muri Sud Kivu na Nord Kivu. Noneho bamaze kugira rura rwango nibwo intambara yageze hariya batangira kubasensibiliza ngo ni bahunga. Mu guhunga barimo bashaka mwike baza bagira ngo niho communauté internationale ngo yajire ngo isabe AFC have, noneho bavuge ko bagize gute ko batsinze, ariko communauté internationale kubera ko yaremaze kumenya amabi bakoze iraceceka. Rero bwana Rugenza bakwereka abaturage tese abari hariya mu makambi bameze gute, bareba amazu barimwo, bakompara amazu barimwo nayo barimwo, bareba aho babayeho neza, bareba uwababwiye ko azirikwana abatutsi ko ari ubagejeje kubyiza. Reka tubereke wakantu gato yakubera leta y'ijalo umwanya wacu ni muto, ariko reka tukabereke gato. Alerte sur la situation humanitaire critique de déplacés de guerre congolais qui campent dans différents sites au Burundi. Ces Congolais avaient fui la guerre entre l'AS-23 et l'armée congolaise dans plusieurs villages de la province du Sud Kivu, Ali Moussa, Rutamu, Mambo. Ngayo nguko ngira ngo murabibonye mwe mudukurikirana gatanu kuri gatanu, turi babandi mutuma tukabatumikira, kandi niba mu ntego zacu, kandi turi babagabo baragana badatana mu ndagano. Ni Joshua Entertainment umugabo bigatinda, ndetse na Mibunda TV1 nanje Rugenza TV Amadu w'Imurenge Intereza.